Yeah, rehearsals. You contract no yako. Me boys we rehearsals. Abna contract. Martina ni na say Adom TV 9 lessons and carols no. Baso. Kwasi adaya. Kwasi adaya. Intino. Kwasi adaya. Be ho komo kama. Kuma Wood Stars Matilda Asare. Dada Santos. Michael Afrane, Awoya, Otele, Kolege, Atemuda, Salinko, Shefo, Don Little, Wayosi. Chinchina Chaimuna. Chinchina Chaimuna. That's Nene. Yes. Akabeneza. Akabeneza. Yawa, it's nice. About 30 Ghana cedis. For phone. For phone is a for phone. 30 Ghana. Make sure so 30 Ghana phone so there. Ghana na watu ticket star 713 star 003 hash 003 hash star 713 star 713 star 003 hash. Ubon say we are o send here. Now I select option 1. Option 1 no be two options ho. Ne etosu mienu no 2 no Adom TV Festival of 9 Lessons and Carols. Now I select here no. Now we tia 30 Ghana no. Eno no ombema code na de eno udu get ho a eno say we dey akire na wawuram. See the back quotation tia no aba. Yeah. See so we na say ba. Yeah. Omonyom no to ba koma me. Your voice me de ne de so we na seba emoji so ba na ampaya ebedwa Kwasi ada enumre no so pepe na chese koso sa ye be kan tre kronkron ni bi me kan twi pa last year me kan me also me very good at twi me tro e kan pa CJ contract anymore Mate na me de wo be hyasie wo the new crusading guide da bokrata mu me matiefo nyina chen na I know Ose Victor Smith shoots down Asiedun Ketia na ne nyina no ye NDC ene nyam yadoma memenda delegates congress a ebekoso na party ma bekwa akoto aba eye kandifo de na no eso de tena ha ya Adom ha we will be live on grounds. Enti no panye kra na beto fo wo hono ma ye de amane ne bebrɛw ya no wahwe anim wo ho CJ ebe hyase na ya bodwuma no akosi the last Kofi Asanso producer director obi ginam oman hini ginam ABY ginam abna poko ahwene ginam na sempofo je ginam chese members eba grounds eba stadium na ya bebo amane ni nyina na CJ wonim say kane oye leading member edema NDC kane no so no na oye high commissioner to the UK Victor Emmanuel Smith o se wono Johnson Asiedun Ketia ni susu so person ko contest no ko di chairman wono no on support won tachire wo so wono a tie Asiedun Ketia tenase che ne se won kasa kra no eba no general secretary come say you are the chief executive of the party. Eti na die pa na bema ye Asiedun Ketia fa ne say sa general secretary be nyina wode to honom na wakwa akopre eso akwa akopre chairman ati wo so to no fosin ka be ya anko pe ne ba bi ntira no oni ne djuma as the secretary no esan say the wakwa akwa ne sa contest beba no edo wo se bo se na ye hunu ho asem a ye kan ya ye ne fallout ne de bebre no na ebeba wo se ne nyina no ye Asiedun Ketia wantie e na wakọ nanim but ono mo de on support sa the chairmanship contest na wako akogye no eno ho asem e wo the new crusading guide da bokrata yi anim ha sei na mamefa wo enko ABC so e bi wo han ma me pese me CJ broja Jemfi enso chese wo no ya wia no Kofi for the na yi ni ma broja Jemfi we no let me take a read chese ya regi no for me enti no dia aye no oso no oguso etoto no nioma na wahuno say I say the elections are far from over. Yes. Let's say abanu yentunwie ye enti no wa reject results na efi mu ba ye no because ohunu ne say enipa bi no mu ne aduom nsake kan ye album na no mo de kwato aba no na wono say the manipulation of the album no ene ma Jojo Pariado Pablo ewini ye no na kebase ye nko good for because it was a bit close 538 against 508 so on CJ and na close no. Oh, na nye close sa. Na CJ na ya hinte say na also challenge. Also 538
close contest. 533508. 533508. And also between the one vote win. But margin best 25 and abi be but see still. And I protest and I almost sank kwato baby ma. We're close to governor. Na 25 any number be I see. See ye fa so to me protest no figures na kwankwa ye da no de ibi. And what figures and pampa one the reasons what evidence it just there was a manipulation of the album. No the kwa bibi to me see. And bibi to me see. So and ti broja je fin so there were ABC da bokata yenim ha say. Na and what no yemra Ghanaian Times na yen share ensema e wo ha. Won say CJ enra asase wo so kakra. Minim se bia wo no wo fili bia. Almost asase wo so abre ben no. Oh, enra no pa na wo newsum. Akaka kra bi na premo ato no dan ne wo so ye te wona no bia a de na ba o chairman kra de so we de eye car wo se car se bi won ma ye twam a car sakese no but asa na wo bi ni Elizabeth ne wala mu nyina memum de na me twa de but me fili ye but na se around that time na me Joshua Tigo anymore studio but one feeling oh e wo so ye dan ne wo so ye pa e bia me no amena ma me wo so de da enti anya wanya packet ye anya wo so ya de ko pa wodre ye enti bi wo so kra me enti wo shoda bokata Ghanaian Time ne fa to so ebusia no aka ho asem na areas omo cha say ban prince oba me mum de mete ba ko ha. Okay. Yes, ban prince 11:43 a.m. 11:49 a.m. and na 11:58 a.m. Ni nyina no esisi ye. Na ebinum a ewo kokomlemle ye ha nyina yi ye fili ye kakra na kanesifo atimota weja gbawe osu ablekuma mahia malam Newtown Legon dan suman kasoa hato kwasi man tesi nungwa but sir obi experience here me them my experience I want them to share the experience because I say na what makeup or you have makeup na Benis join us so Makati Hill was on kwade no wadru fia wa yi ni pabo nto de na si forma no na wo sweet your feeling pa for feeling what I need people to share the experience with me 0302216561 2165662 say enra na see no na o na feeling it is saying okay kind times anyway say Martin upon Darlington no malam was no say dem ko wo hwe TV o wo hu ya ne se dan ne wo so ne ade nto odimika pie o pie ne kese ono so no ne neighbors bia won so dimika pie omo so kese wow na me yeso se area se bi won ma wo bet the ni dede na say the oh me pabrofu can you me can you I no dey no e bi feeling no party bi no hello, good morning. Morning. About your phone saying? If I'm different, my first station, I like my side. And run up as I saw so see and now. But I'm not more than I'm home for now or that form now. The meeting is a fun chance and so now assassin. You say I was so my friend 2 times when one and met them Pabuana, my fiance. But and the chai. Okay, all right. Me that say. Hello, good morning. Hello, morning. Your first saying? Kwame. Papa. What's a friend? More time, so now experience me do. Now we're teaching to how experience here. Net is saying. Yes, the whole so that. But oh, as someone balance commanded the chairman. Debbie, but we and only we. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. 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 Yeah, good morning. Good morning, Master CJ. Your first saying? Pacha Mami Nyakwa. Mami Nyakwa. Papa. And as I was saying now, hey, na me wo feel. Awakra. Na anokwa semuni me ma hu bi pensi e ba ye na me ame hu na me hu se asa wo se wo so na eba. Na emofra ni nyina so wo fie nti na se omomo hunu bi da. Eti mimi pie fi bedroom a me bae. Na omu nyina so abegyinagyina bonte ho se jama obi ablasti bibi na wo so ata na me se baby earthquake ansa na omo ti ase na nokari ni sani etie no na me afutu e dia man se ba wa hwe ye hu ne because enche enti onya hu se dan ne ye yi sa so pe baby na wo tedin me so me da say papa me yakwa me da say go fi enfan so na me fa last one hello good morning
Good morning. Yes, sir. I'm Bacho Mediano Coffee for about Tampa Aluminium Works. Kofi, and as I say, also an hour. Bachona Obia Frem is an machine at Dimadman. Yajina Hona big green. And I guy say, assassin also. And I'm as I said, there was saying, and I'm busy and telling you, I'm wearing one normal pie bowana. Or said that the assassin was so nice. And I make a thing and I'm intimate pa. Okay. Interesting. Abranti also made them humbida. My expert, but I'm not the any days. I say, mete pa dia. Oh, made them mete. Ebiana about media na baby ana. Bimunya no prince say Marian, but maybe ha a bro one of their member ko na mete. Okay. Na yanko ye ni me se but sebano sana na wabanso so na so wo dem krompo na ya ye ni temle pie okonya park bia na ba bia ho ye pete mu a na wo gina no ya na ahobambo ni wo mu say ye kwai mu so ya mo wo be poso so no ya na mamani ada ha ni ye wo ba bia ho ye se honom no ye F quick pro no when ye say ye F tremor but ebi no F quick na kasa ne de no ya na wait wo mu wo so ma wo ba bia wo so ma hu se ne o mekeka ne o ma ti ya no wa ya hweye na se de dem de wie e wo Ghanaian Times the bokratem no ye free condition bi dyslexia na eno no omo chese se bia wawo ba na waduru so obekọ school no kwanya obefa so akeka brofo bom se bia camera kra na oka bia obeka CAMARA na bobom no eden eno no eye conditioner eto de bia na I say emmoa anase bia ntumi ma kwada na express de ho sade na wosua krompo na ontumi ready ontumi pronounce words na ontumi so enka words no ema wonte ase na yeso baga na ha se na ye ma no emu oham tiche bo be se aduonu 20% Ghanaian children na yade no omo bi na ase awofo adwema so na ha no because sadis dyslexia no yenni huni mudie nti obi won man the ba no was a condition na onimu po ene wahunumu a ode bema na eno na Madam Roselyn Trenate ono ena oba Ghana ha se na womo ewo ye Africa Dyslexia Organization eno ye ADO ono ne da no yom gusoa ebodaro na decide sema yes story we na se bia wo ba wo fie wo ba no wanyini aduru ebra wo so ko school na ade kan se bia otumi pronounce words ye de dian pacho otumi de ne kwire sabia na omo hwe na yes condition na omo nkasa ebemu wahunu kwan a obetumi ahwa kwada no na waye okay say okita kwada no otumi pronounce nyeso onimo but on to product it's a condition yama ye nkwa ho na ye nhwe se ye ma no ye betumi aboa wo mo e wosa e kwan no so sije ma menyina we sura me fa wonsi